Ketheka mutegeri wa Weru TV inkugwate ogeni Nteto cia Weru Thaa Mugwanja niyo mbetagwa Christine wa NJERU. Tukiambĩrĩria Nteto cietu ni ati nyuma ya gwikara igitarira cia makionaga kana matigutumira stima na makigendaga cara inene ntubwa kubinga biashara ciao tene riwa biashara kumantere cia maua nimana gintu gia gukenera ni nyuma ya thirikari ya kaunti ya NJERU gukurukira governor Kawira Mwangaza kwithirwa kimekira agita kira riu makwithirwa magitetheka banene nonto riu matikubinga biashara ciao tene na kiaria MC wa guntuku na ugite riu thirikari ya kaunti ikethirwa ikimatethereria banene na itimama negatigira ikuruta wira bubu kwendekana ntere nikenda akari magunika. Marieto ya kompeta wasaina mudhoni na mbetha irwange karera thokone turande na fruit market na ingucokia nkatho cia mwanya ki ngabana wetu twe mwira ibo ya nonto bako turariete muundu ne itare nene to mataya orete ito kuwa ibo ya nonto ba kuona ito bati ko bwetherwa mata tokaomba kwenda cio tuko ya thoko ire ingi ito mwera endelee na murandi oyo ya kuritango eno ntora torana mapema thaa ito te ana mapema tokethira tokirianga mwanka thaa ile anusu kana mwanka thaa ithatu no nto thaa itora kulukira nyamanto amanene muno kuiyirwa thokone lakini thaa matayo ya wakana totiyirwa ringi tokethira twina security kwana ukulukira tawa yu nito kwenda chokire mheshimiwa ngavana nkatho muno tu antu maua no nto rirangarira NJERU yiyire kana ira wito high up ire kumba witie mwanka na rata NJERU ikomba kuripia mata yetu ngarira mheshimiwa ngavana araugire kaka ura kenda tuthirie mathina ya kukarana ta chiorete no ndubo acia uweso bo witie na NJERU kubuite ta nkodo choki nkatho no ntu mheshimiwa ngavana araugire ngari wa assignment yo mbere irenda kubuite muchio maua na nara kuonze kurani na thina ta itumbite kurekebisha na inkwenda kuromba karibu maua naro kuona ta yori kana ta etikumba wakana tafadhali kinyo bicino cietu kana turingire thimu tumbe kumenya nonto thaitu ino weso bako bwite ta ira nkui na iranda ya chionde nonto ngari ira urirwe ngari ino weso bo itie monka mita 30 na euro manto yangera nkiumba kwithira nkimwira ni ya anto au kwe mutaro yoyo eto yutete yaru eboboya twithira tukithithirwa iboyo ya yundreni rwebo yaro kwa urara ya kuraura rwero etaro kareka kuliana na tukethira twe antu sasa no ntui matunda twithaira tukiendia bingi ni miberethi yetu iri iguru ni ethukire ti sasa ne unikangire no ntoba distance ye kwithira ara rumbite kurita rwe wiki arangi ni antu ara ya rutikumba kwinika rwinthi ene na nkinyagia biashara etithia mamatatu ni makinyite kire kigomano kia mathomo ma mauntu mwanya ma barabara kire kiruthe kitenteri cia nkubu ni kire kira kibanganitwe ni kire erekithia ma ogendi tamo NTSC kire kigomano giki etithia mamatatu ni mathomithitwe mauntu mwanya buria mankiumba kwebanira na mitino ya barabara na montu mangi ma barabara makiaria moene ni matete nonto bwangarama ya utoro makiuga gari magutani metitie na kinyagia matiumba gutithia ngarama nonto bwa utoro bwo wetitie abiria maenge matigwitikira kuri bambia emingi nkuruki mabotete kuteta nonto bwa kuthuka kwa barabara iria magutumira kiri ugendi wao kire customers betu na araba bonde enko baki kishira kira to kuthithia aja iko make sure to kubuita point A to abokinya point B boy safe na in time kethera no kujite otagetete gukinya Nairobi thaijire cia rukiri umite Meru twina ngarire ci kinyagia antu rukiri keja ko uwa umite Nairobi ujite bo Meru no renda kinya thaijire twina ngarire cigagukinyia kwou ndirabugwitia ngari ina stick ya kuthoma Meru Nissan Sacco ithore ne 14 ithore ne shuttle ithoro kiga we safe uri antu ara kubaterie no gakinywa ra witite kwa hali ya juu ni ku make sure bo bethro na discipline bethro bakiomba kuthingata rules ya NTSA ne tukona kagita kainge ngari seto barabarani ni siomba kugia ajari turenda ku make sure carelessness driving yeto ya driver beto gute careless driving ne bakomba gwitithia ngari bwega kenda gutweka in case gukaja kwithora kwina accident
ti nontu bwa ngari kana nontu bwa ndereba eja kwithwa ni gintu kiria gite avoidable. Ja barabara yetu ni barabara ekuma Nairobi kuja Meru. Kenya National Highway Authority bakarete baithithagia ngugi njaga ku make sure barabara wi bakume maintain bakume repair, lakini hata hivyo twina challenges point imwe chetharo ichi point tebugi jaira tutura kururira yetu enithi ithithwa bwega ni karete kithithagwa, lakini bando itathithwa ora tuigagwa twi satisfied ja tumiri barabara eu yomba gutunyiria barabara kongi ugeta ukethira ikwikirwe bumps ichikirina ne antu na muthanga na maiga na tutikwirigirite wi barabarene witire rukiro titigire bump eu ugichoka ukethira bump ne kirwe igatuma uthithia accidents poto na ara ikumira itukoromba thirikari yetu ikethirwe igitutekaira tukethwa tukithagia barabara nontu rira barabara etibugi no ngari cietu chigo phase wentia na gitare haraka na tuka na neo kuigwa na accident ni kumba kumira itukoromba bakaraba yetu tayari barabara na aria town ikumira bakaekera marking road signs cia kuonania iji kwina twana tukugitira aja kwina ng'ombe igitaira aja kana town ikwejera au bakakaraba gitwikaira na kumark barabara ora ibaterie tumba ku reduce accident ira ikuthithika barabarene. Maguta na mole matwikaririte muno ntikumenya bugekara nontu tutikubota kuongerera anatwaria na ofisi ozimetu matikumba kuongerera mbeca cia ngari nontu leo economy timbega na maguta na buma malaitia wathie kuona kila ngari gutikaria na gintu kinini. At the end of the day nukwenda kainya gugongo witho ina gintu mubuko antauni ni atuletagira challenges muno kethagira ngari akwina ngabana tubota kungalangario kama tabirio ngi uloko liba wega riu kiogoro kinuka witara mbeca ciaku watara cia maguta watara kilo kanenkera mwene ukethira we undele pole nuko tigintu kira tunkiromba kule thirikari nigeria gutuinikira maguta nontu twacoka kule customers yetu itena ambia riu thirikari ugo aginke bota gutuinikira maguta nontu tukara kuthukuma aratiga turi andike matiomba guturia nontu ngari kathio ithikire maga. Rongi rwa urimi kaunti ya Thaa ni rwambiritie mubango umweru wa urimi ni kenda kuongera maketha mao kiri urimi mwanya mwanya. Kiri mucemanio wa gucania maoni kiri mwingi ukonie mubango uyu abisa munene wa urimi tabwe Kimandi NJERU na ugite magashu wa njira cia kwendia eria nkuruki na nkinyagia kwendia kaoa na nkinyagia nkandania na ugite mubango uyu ugasha gukuruka bwega murimi akethirwa agikena na kuona baita enene. Mambo kiasi, but kufikia saa hii tunaweza sema at least tuko na draft agriculture sector policy ambayo ni ya kutuelekeza vile tungetaka ku increase our production and productivity katika kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Hii policy ndio iweze kufikia maaliko imepata usaidizi kutoka kwa serikali yetu ya Tharaka Nithi County, imeipea financial support. Pia tumesaidiwa na mradi unaitwa wa Agricultural Sector Development Project SDSP ambao ni kama ndio wamekuwa the main driving force ya kutengeneza hii policy. Kwa hii policy tumeweza kuangalia mambo mingi ambayo tunaona yakiweza kutimizwa, ukulima wetu wa mifugo na mimea na samaki tutaweza kuikuza vizuri. Emunde goronecho twina mutaratara wa kubangira policy ya agriculture within Tharaka Nithi County. Uyu mutaratara twanjirie marimanti ka Tharaka kuthikiria arimi bura maoni ma watogira kwenderesha mantuma maurimi Tharaka Nithi County, mantuma urethi na kinya mantuma utegi bothe bamakuyu na ba kinya ba njuki twabathikiria na baikira maoni mao twayagoro chuka tontu chuka kama ng'ombe kuthikiria arimi na wananchi baba kuga kenda twigwa tuna mutaratara mwega wa kubangira abantu maurimi Tharaka Nithi County na munde turiaga munde mara nontu bwa the same issue kenda arimi batupa maoni mao na tabakwenda urimi wetu na utegi wetu na kinyorithi wetu wa bukari na bagero kama tona mutaratara kariata so iyo itumigwa turiaga.
Nteto ciengini ati thirikari ikarashimika gucuna barua cia wira kana license kiri abiashara mamwe mawira wa sekerebu ni nonto wa maria makuruta wira cia magendo na kinyagia wira wa wamba kumania na kuongereka kwa wamba wa shuma na kinyagia into ciengi cia baita kiri antu mwanya na kwendu ata sekerebu reu mukaririgiti wa kanjo ya biashara ino ya sekerebu Thaa Francis Mogo na ugite thirikari iri na mubango wa gutigi wamba oyo okonyibanyiba ni oende antuma engemethiritwe magitetani into cio iminge kuiwa cia shuma muno na kwendua ta sekerebu. Mtu anapelekwa na stima zake, kama ni reli mtu anapelekwa na reli zake, kama ni makosa yako unasimama na makosa yako. Juu hata sisi tukiita watu wenye tunasaidia kaniweki ya pande na kuna vitu zingine hata wewe asiwezi kaa kwa boma yako. Kwa hivyo mtu angaliliwe na mapea barua tuangaliliwe, tutakubali, tutatii sheria na juu hapo ndio tegemeo letu, hiyo ndio shamba yetu. Tukikanyaga kuno kabanini otikathie no ako Kambuni area ya Meru Dairy ni okugwata ogeni gwa murimi kiri monania ja urimi na ndithia sheria jaraja kethora jarekiani negia showground gitoro kiathokira gitiritwo kuma njuma na gwiko Jumamosi tariki 17 mweri jojo ikwambiria thaa 1 cia rukiri kiatho giketha gikia ntuku ya Jumamosi na irio mugeni wetu heshima Kenya His Excellency William Samoei Ruto tutindanwe na aria showground kwaria nteto cia ng'ombe ndeiro ria mbere ndene historia ya Kenya kuona president ejite Meru kwaria na arimi ba ng'ombe kuma ria twambiririe union 1967 na kuma ria twambiririe paka area 1982 utiro tomba kuona kanya tagaka murimi ija wone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na izire kuma bogeta ukono njira sheke nande cia gwika silage yeku kuthondeka irio bya ng'ombe twetumira otea na njira sheke nande na kinya witano menyeri boto jao ng'ombe icio thikethia iria ya ciunde ukarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega kiatho Jumamosi tariki 17 mweri jo ukethura na inyama ndagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri mugeni wa giteo akethura ari rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto erika na ni Jumamosi tariki 17 mweri jojo na tenjuma jaura kurare ya umbere bwinthe ne bogwati ugeni. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gebondo bathirikari na kinya kambuni raturi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Orengi nkugwate ugeni tukithie na mbere nkiama ya kunenkaniria utongoria ndani ya kanitha ya Methodist ni nenkanirite mukana kiri uria wari bishop kanithani inu Thaa Bishop Tombura ni baria mamoritie na tige kuthie kurungamira mibango imwe kana nkinyagia kuthie ciatho imwe cia kanitha inu kana kuthungirira mitaratara no iriku ya kanitha inu no ntukanya kawe ka utongoria ni kathirire maugite kethirwa ti ugu makethirwa makiukia tagari ya kiwatho harega gutiga mutugo uyu.
court prohibited the immediate former presiding bishop from exercising any function claiming to be the presiding bishop of the Methodist Church in Kenya. And B, a court upheld the rights of the excluded ministers and excommunicated members whose names were published in the Daily Nation of 17th December 2021 to continue worshiping and participating in leadership in the Methodist Church in Kenya. We thank the court for agreeing with an earlier decision by the Standing Committee of the Conference that the rights and privileges of those ministers and members be reinstated immediately without conditions. The Church has already welcomed and embraced those members in their respective churches and indicate that the Church is on the right track. Thus, it is our prayer as a Church that the immediate former presiding bishop will comply with the court orders. Thus, we implore him to withdraw all the communications that he has been sending to various organizations and individuals while claiming to be the presiding bishop of the Methodist Church in Kenya. We sincerely hope that he will heed to this advice, as failure to do so would amount to contempt of court. Thirikari nĩ kwĩyũmia nĩkenda gũkĩrĩria na nginyagia kũgwatĩra mbeũ ĩmbithi nĩkenda ntũra cietũ nacio ikũra. Akarima rũire nĩmonekanĩte gũkenera itagaria rimwe rĩa mwĩthi ũmwe ũrĩa rwĩmbo rwawe rũthirĩtwe rwĩna igweta mũno mitandaoni gũtuĩkithio mũrũngamĩri na mũnene wa ayuthi rũire makiuga thirikari nĩbatĩrie kũgwatĩra mbeũ ĩmbithi mũno. Antu baba ithi muno thoko ni aruire bore no betite na mbere komereria nchobishe ibango no yandegi watho maturene ya bure thirikari cio buo bakiuria kuinyulwa buruni ontuka yangaratanitie buru mugongo antu ya madawa ya woto ya kulebia na njobi ndiye na igumira ito mwajimwa na chiomero no na thirikari we bachiomie batoe babelio ndene kinyeruja dia nyanto beto bakambiria gukaraboega baraba ingi batonyete ki miandarati wategere nya lifespan yao ni ku reduce like ke youth jaba nje kwanu je baraba ingi batekinya miaka 45 ukigwa sijui mtu akoko atwa ithene mauri nonto bwa nicotine alcohol ndirati undali mtu mwa mindarati nindi tete ngogi for so long na inde ije wojo no mwa mindarati mantu yajo ora igwe no te muntu ga witikia mono undi obonda wetoire muntu ngukamate ora mindarati era kinyete tekere irorera ko rirwete kianjai so ile ntukiomba confuse akiri eku talent eku etiombe komekana in the public na kiribu na moro tuwa kuatila nthuki yembethi iria shukumeithia nchobi ne yiburu na inya muno ubunge wa bure mbugambire ndekiri na kainya kawe no muyiki munene wa Vincent Mukali uria imwini munene wa rwimbo rwa Kimeru rwetite na mbere otamba mitandao ne Bruno mwethia mui wana baba ithi ntere mwanya izgo ne bunge okiu uramunda tira isi nduko endia iya yeto adia oya mukatira isi nduko enda iya yeto adia nde ambassador youth na ingo chogeria mheshimiwa wetu mugambire ndigiri nkatho nonto kwa kwithira mheshimiwa otegerete nthuki mbithi achoka akethira no tegera talent nini kwa twika na kuumba gutoka na isi twinthe tumba kithithia kintu kina maana oni aya ndi thai
Irombo runde na ruro to mambo na nyambe sainda ewa kama ikikande na kona rendira ndinio na kinya bikibigira ndinio Mheshimiwa ambethire ngenyunya bangi ndege thima ngera ya kuina baka uibangi nywete ende Mheshimiwa promote angorira ka rendio angorira ka bikibiki na joka anditira rwimbo ruru kuwa kwebuku kuwa na bubu buro bukura buru kuatilo na tongore bangi mature na buru ne kenda kuatila nzukeye mbethe buru kuma kirimbo gita turiuga ke aheshimiwa bangi nyaur for the country ba follow up the steps of the Mheshimiwa Rendikiri bokire vijana bionde na talent chionde teacher wembo wake lakini inya ira ingia ndo bedano to talent in different ko na kugea mubira so we promote youth in different ways atongeria bangi tu ne MCA like ntuo kinenji ntuo itori na Kalembe governor like mama ajo kebia kwa bibia talent no to jabatu to kura ki mwana ojo ito kona na baraba tushiere ndombe batedia talent baka join kinya Mheshimiwa kawire tita konto bakomba kwenta tini anto akona ndaka kweli shali rorarera Reportera Weru TV kumaruire bore mbeta wa Kelvin Kimathi na wagano ntwakona kanya kurumira nteto cietu cingi na njira enkinyaniru niona cia Kenya Thaa 1:30 kiogoro ithirwa na muthenya omwega.